laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. fitna arano on ko fitna jawdi. nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe maki inna li kulli ummatin fitna wa fitnatu hadhihi l umma walla wa fitnatu ummati almal. ɓe maki mofte kala mofte no woodi jarrabuye mo ɓe jarri borte hara ko on ɗon jarrabuye ɓuri mawnude ko ɓe jarri borte kon fof. ɓe maki mofti anden noon kamɓe ko jawdi ndi. koɗum waɗi ndaren hande woɓɓe no wakkili shirkangol allahu azza wa jalla li yajidul maala fiyo ɓe heɓu jawdi. woɓɓe no wakkili warugol baabe maɓɓe jibinɗoɓe on li yajidul maala. woɓɓe no wakkili warugol nene maɓɓe sawuɗo ɓe jibini ɓe muynini ɓe bambi ɓe ha enti ɓe dankiɓe ha ɓe fotino ɓe fotata noon fi ndiɗo jawdi. woɓɓe no wakkili warugol ɓengu mum fi jawdi. woɓɓe no wakkili ɗettugol ɓiɗɗo muɗum okka sanamu fi jawdi. e ko wona ɗiɗo laaɓi. woɓɓe no wakkili jattugol goɗɗo ko o yangi fi kañum yo wiye heeɓi jawdi. ko none wo none no ɓe heɓirta jawdi ndin wano kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe makir noon e hadith go ɓe maki aroyey e zamanu e mofte anden neɗɗo on haajoytake si wona yogaɓe e maɓɓe ɓen ɓe allahu dandi. haajoytake neɗɗanke on ko honno o heɓirta mbuuɗi ko honno o moɓirta ndi ko mapintamo o ko ndi heɓike. amma honno ndi heɓorta kanko neɗɗo la yubaali. ha nahnu fi الزمن المشار إليه. هنا كان زمن الزمن الذي أشار النبي صلى الله عليه وسلم إليه نحن نعيش فيه. نوغو فتنة. الثانية فتنة النساء. كم بين الله عليه الصلاة والسلام بماكي ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. mi accali ɓaawo an fitna mo tawata ko lorrowo worɓe mofte an ɗen ɓuri ɓeeɗo sonnaaɓe. waɗi si a ndaari yimɓe buyno woodi ko fawata ɓe ɗaɓɓirgol mbuuɗi no ɗaɓɓiri o ko fii sonnaɓe. mi annda sino faamaɗ. buyno woodi ko fawata ɓe ɗaɓɓirgol mbuuɗi no ɓe ɗaɓɓiri o ko fii sonnaɓe. ɗum waɗi si ɓe maaki fattaqu duniya wattaqu nisa. ɓe maaki fa inna awwala fitnati bani israila kanat fi nisa. ɓe maki rente waduna rentoɗon e sonnaɓe ndi fitna arano mo bani israila atti heɓude on koye sonnaɓe woni ko ɓe rewnana on fitna no. mbaren yaasi on hande rewɓe no wayi e yaasi ɓornateriji ko ɓe ɓorni e weeɓitale ɗe ɓeɗo weeɓiti e fisinaji e yeeyitale ɗe ɓe woni yeeyide hoore muɗum si wona ɓe allahu subhanahu wa taala heedi e muɗum ɓe o dandi ɓe. ɓano woodi leyɗe gooɗe tawata ko rewɓen immoto e hoore muɗum ara ɗaɓɓira worɓe ɓen zina. hara ko rewɓen immoto ara ɗaɓɓira worɓe ɓen zina. fitnatu nisa. fitna mo tawata ko fitna tammo on ko fitanu shubuhat. fitna ɗiɗo shubuhaji ka diina. fitna ɗiɗo shubuhaji ka diina. ɗum woni fitnatu al a'immati al mudillin. ɓeɗo almamiɓe noddanayɓe inde diina kan wono taw haqiqatan na diina kamɓe woni noddande ko majjineɓe. ɗum waɗi si ɓe maaki
kamɓe nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe holli en fi ɓeeɗo ɓe tawata ko yimɓe majjinayɓe mofte ɗen ka hadis Hudhayfata ibn al-Yamani ɓe jantani en fi du'at ala abwabi jahannam kaɓe jantino fi dakhan arowo ko qawmun min bani jildatina yatakallamuna bi alsinatina ɓe sifiɓe Hudhayfata ibn al-Yamani ɓe maki sifhum li sifanelam ɓen ɓe sifaniɓe Hudhayfa kamɓe nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maki ko ɓe du'at ala abwabi jahannama man ajabahum alayha qadhafuhu fiha kala notiɗo ɓe ɗon ɓe naɓay mo ka yite jahannam al a'imma al mudillin ɓe maki wonde inna akhwafa ma akhafu alaykum ko al a'immata al mudillin jiyay ko mi ɓuri on hulande onon ɗeɗo mofti an ɓeɗo acciroyteɓe inne ko kamɓe woni yeesoɓe dina kanta ko majjinayɓe ɗiɗon fitnaji tati no jeeya ɓurɗi mawnude ko mofte nelaɗon alayhi salatu wassalam fittinorteɓe ɗiɗi jeeraniɗi ɗin ko ɗi wiyete fitanu ashahwat o sakkitoro ɗo ko wiyete fitna ashubuhat joni noon naishu fi zamanin mali'in bi fitani shubuhati wa bi fitani ashahwat joni noon tariqatul khuruji min hadhihi alfitani kulliha Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah bimaki fa bil ilmi tutraku shubuhati wa bis sabri tutraku shahawat bimaki fiya rento tertoɗa few shubuhaji ɗin ko gandal ɗaɓɓata aye joni ka yaha tawajiba e heɓatama fiya terto shahwuji ɗin almal wan nisa ko nandi sifa ɗin peji fa bis sabr umuñangal ɓe maki qultu mi wi'i famal makhraju ko on tono woni yaltirde nden siɗin fitnaji ari ya rasulallah ko ono yonelaɓe Allah fitnaji nde no ara ko fitnaji niɓɓituɗi ko waɗi si ɓe maki badiru bil a'mali fitanan ka qita'i leyli l muslimi ɓe maki tinne dey yacce e gollugol dey ɗoyo aroyde fitnaji ɗin ko wannon fitnaji aroyay tawa hiɗi niɓɓiti hiɗi waywa tayre jemma niɓɓituɗo sinamo Allah azza wa jalla holli henere o yiyata ko jalbi e muɗum ka qita'i leyli l muslim ɓe maki yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya ɓe maki ɗin fitnaji si aroyi a wayray goɗɗo bimbita ko onon juulidi subaha hara ko gomɗinɗo nangi ngende no mutoya tawa kanko neɗɗo on sara kafiran ma juuli don few futuro juuli don geeƴe tawa kanko neɗɗon ko o mu'min nde fajiri no feera e hoore makko ta sara kafiran e maki yabi'u dinahu bi aradin min ad-dunya o ƴetta dina makko kan o yeeyira ka honno piiwoy aduna jawle aduna e teddule aduna e laamuji muɗum ɗum ɗo koko neɗɗo haani wattude e le muɗum Hudhayfata ibn al-Yaman ɓe landano mata ya'rifu ar-rajulu annahu qad futina sa hombo neɗɗo andata wonde fitnaji ɗin hewtimo kanko o fitinama few ɓe maki ko idha ra'a halalan ma kana yarahu haraman konko tawata himo laatino himo yi'ayno ɗum no harmi bil adilla bil kitabi was sunna ala fahmi salafil umma o artoya imanu makko on lowa ha joni taɗin ɗon no dagi e gite makko kanko hande kadi lanni ɓe maki oɗo e wande o fitinama ko jelono yimɓe wayni han arande lawaraɗo ɓe kelluno hunde kaari no harmi hunde kaari no harmi hunde kaari no harmi sa wi dalil ɓe addane ayejo qur'ana ɓe addane hadiseje ɓe takkanama ɗon ko nguɗi karmokoɗo ono yahaɓe watta wiide ikhtilafu l ulama'i rahmatul lil umma masalatum ko masala khilafiya simi ɗettiri ɗo la alumu ka walata lumu ni yan kadi ka ɗettirɗa ɗo mo kala may jokku haaju muɗum no hawni
ɓe maaki ko honto woni yaltirde nden qala nelaɗo maaki alayhi salatu wassalam kitabullah deftere allah o nde ɓe makano ra'yu fulan dey feere kaari ma ra'yul aba'i ma ara'ul ajdad kitabullah deftere allahu nden deftere allahu nden inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam lillati hiya aqwam ko waɗi joomi men tigi haawi ɓe yimɓe ɓe tata ɓe hucci qur'ana o wi fa ayna tadhhabun on reyato honto on seli laawol qur'ana ila ayna tadhhabun on to fokkituɗo ɓe maki fihi no e nden deftere allahu ɗon naba'u ma qablakum kumpite konko yawti on moftali arani gila yadama alayhi salatu wassalam ha hewti annabi isa yeru annabaɓe kañum maynelaɓe ko jomi min sifani en ko o sifani en piiji boyɗon wa habaru ma ba'dakum e kumpitte kadi ko aroyta ɓawo mum yani zamanuji aroyeɗi ɗin son feƴƴi ɗo o hewto o yehi yeeso ko ko tawoyto yeeso ka gaburuji muɗum ko tawoyto ñande dargal e ko nande mum wa hukmu e ñawore kadi ma baynakum ko woni hakkunde mon kon so lurrino ɗon fama khtalaftum fihi fa hukmuhu ila allah allahu wi wa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila allah o wi afa hukma aljahiliyati yabghun man ahsanu min allahi hukman liqaumin yuqinun wa huwa alfaslu ko ndeɗo qur'anare woni sendidirde hakkunde gonga e fenade hakkunde ko moƴƴi e ko boni e hakkunde peewal e ɓoylare laysa bil hazl nde wonande sama kala man tarakahu kala tertiɗo qur'anare nden min jabbarin immorde neɗɗo dundarankejo mawnintiniɗo toñowo qasamahullah allahu on helay mo no way wo no way kama qasama numrud ibn kan'an وقسم فرعون وقسم هامان وقسم قارون وقسم بخت نصر وقسم أبا جهل ووليد بن المغيرة وأمية بن خلف وأضرابهم ومن نهى نحوهم ومن تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى كلا on ɗaɓɓuɗo kadi peewalngal min gayrihi ko wona e mayre adallahu llah allahu majjinemo kala neɗɗo ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا وهو كونde woni hablullahi almatin ɓoggol allahu tiiɗugol ngol tawata hengol huɓiti fof sa nangi a nangi wa'tasimu bihablillahi jami'a wa huwa dhikru alhakim konde kadi woni waaju ngu tawata ko waaju ñeñangu laɓɓina pos tawano henti kayre wa huwa siratul mustaqim kayre woni peewal laawol ngol tawata ko laawol feewugol yahaygol ngol haaka aljanna wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabil wa huwa alladhi ko kayre woni ndende tawata la tazighu bihi al ahwa'u ɓe firani en ɗum maana on ɗo أي لا يصير بسببه مبتدعا ضالا معنى مولم نديرو القرآن على كلا نتلو متوتا كو جوغيتي دو نديرو توا كو كايري او جوغيتي كانكو نتلانك اون mbeleede ɗen e hoore muɗum ɗe oñatamo few yimɓe jogitade ahwa e mbeleede maɓɓe kamɓe sakude ɗin إذا تمسكت بالكتاب والسنة الله عز وجل ودندت دمبلede de oñatama few sa jogi ke qur'ana e sunna
kala faalaɗo peewal ko ɗi ko ɗo wasinelaɗo maaki alayhi salatu wassalam taraktu fikum shey'aini ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di kitaballahi wa sunnati kitaballahi wa sunnati ɓe maaki wala taltabisu bihi l alsun wawatande kadi e jiɓude wawatande jillidirde jiiɓitande ɗenɗe ɗen ɗengal goɗɗo ko wawi yuɓɓude o ko wawi yuɓɓude kanko neɗɗanke on o wawata jiiɓande yimɓe ɓen nde ɗo qur'anare ɓe majjira nde siwana ɓen ɓe tawata ko yimɓe seluɓe nde amma janguɓe faminde ɓen ko kala ko neɗɗo on addi wala yatunaka bi masalin illa ji'naka bilhaqqi wa ahsana tafsira ana cheikh mouhamad ibne abdilwahab ɓe makirnon on aya ko kala e bid'a ha dargal daro ko kala bid'a mo neɗɗo sinci o ɗetti ayaje qur'ana o wi o wawa mo ɗum annade jomi meɗe wi men addante ko gaynide tippinde goy kono madama a janginde a faami kanko allah azza wa jalla o addante ko halkira on mbin on subaha makko ɗon few o faaminte aya nder ton ko lancira ta neɗɗo bida on o wowlay ha o gayno o sikkat ɗo o dallinori few hela nde wotere nde wonde goɗɗe ɗen arayi an tigi jiɓɓoɗa hande gonno ɗe ardi an tigi tawale si a wowli ha a gayni wolde kanko neɗɗo bida on o yitata lawol few ar imam ahmad ko wadduno e yimɓe bida jahmiyankoɓe aɓe dariki ɓe inni qur'ana ko tagade ɓe wi allahu khaliqu kulli shey alqur'anu shey'un walla laysa bi shey imam ahmad ɓe maki alqur'anu shey ɓe wi allahu khaliqu kulli shey'in imam ahmad landiɓe al imamu shafii taw wadduno e maɓɓe sifa ɗum bishrinil mirisi en e ko nande sifa maɓɓe ɓaɓe wowli imamu shafii landiɓe ɓe maki allah azza wa jalla noon no wiya qul ayu shey'in akbaru shahada o wi qulillah allahu makhluq khalaqa nafsahu qul ayu shey'in akbaru shahadatin qulillah imam ahmad e hoore muɗum kamɓe kadi ɓaɓe nangodiri e maɓɓe ɓenno kadi allahu famini ɓe ɓe maaki awa jom meɗen tabaraka wa taala ko wi'i ɗon kon allahu khaliqu kulli shay'in ma'ana on ɗon ko amun yuradu bihi alkhas ko on ɗum fanda ɗon ko tagore ko taggako ko ɗaɗi kalamo koɓe lajina ɓen ɓe maaki allahu khaliqu kulli shay'in makhluqin imam ahmad ɓe maaki awa si tawi o wi ɗon haray kulle shey ko ari o haray ala ko yalti nder ton jomi mi wi'i tudabbiru kulla shay'in bi idni rabbiha hendu ndo imminno ndun e aadin koɓɓen tudabbiru kulla shay'in bi idni rabbiha kulla shay'in ɓe maaki hal dabbarati samawati wal ard yawi wala yatunaka bi mathalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsiran idan la taltabisu bihi al alsun to neɗɗo biɗa ko hoccoto ɗo memmina biɗaji naadidira ɗi ha gayno o sacca ɗi o joɗɗina o sikka o gayni karmo kojo mo tata ko alimun bis sunna so ari o firtira ɗum gotum o paaka o wallina waɗi kanko o ma paaki huwa mutamassikun bil kitabi was sunna kanko ko qur'ana e sunna o jogiti yatakallamu bil wahyayni idan la yatanaqada abadan madama yatakallamu bil wahyayni o firtondirta ko neɗɗo wowlowo ha gasa ɓiƴa piiji nder ton kon firtondirta laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal